وتقوم جاي كده عامل كده. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ لو حد جاي يوصل لك ضربه من بره في وشك هتعمل ايه؟ بالشكل ده كده اهو، كل اللي انا هطلع منه واضرب كده تاني تاني. تاني داخل وصل الضربه، هلف كده واضرب هنا كده. سهله سهل. حبيبي. كابتن بقول لك ايه؟ بقول لك انت ايه عايز العب؟ معلش اخر حاجه. ايه لو يا حد حبيبي؟ كتفك من ورا هتعمل ايه؟ حد كتفني من ورا؟ اه لما شرحناها دي قبل كده. معلش. طيب ماشي، حل تاني. هطبق كتافي لقدام بالشكل ده وادخل ايدي بالطريقه دي، وبعد كده ازق عشان ادخل ايدي الثانيه معاها، اشبكهم الاثنين لبعض، وبعد كده انزل نص دايره. يبقى كده اتحلت. سهله سهل. حبيبي. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ لو حد ثبتك بالساحه على بطنك هتعمل ايه؟ ما شرحتها لك قبل كده؟ قلت لك بتخش كده وتجيبها كده. قلت لك قبل كده مش سهل. لا بالراحه بالراحه. بالراحه. طيب انت كل اللي انت هتعمله انت هتخش كده بالشكل ده كده اهو، وتقوم جايبه كده وتمسك بالطريقه دي. سهله سهل. حبيبي. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ لو حد ثبتك بالسلاح من ظهرك هتعمل ايه؟ ازاي؟ كده اهو. بالشكل ده كده اهو. اه. كل اللي انت هتعمله تعمل وضع الاستسلام، وتقوم لافف كده وتعمل كده. سهله سهل. حبيبي. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ لو حد ثبتك بالسلاح على رقبتك هتعمل ايه؟ حد ثابتني بالساحه رقبتي، اه. كل اللي انت هتعمله انت هتعمل وضع الاستسلام وتقوم جاي كده اهو. انت كده بسهوله سيطرت عليه. سهله سهل. حبيبي. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ لو حد ثبتك بسلاح ناري هتعمل ايه؟ سلاح ناري اه. بالشكل ده كده اهو. اه. هعمل كده لا بالراحه شويه انا ما لحقتش بالراحه. اشوف. نعملها بالراحه. بص، اول حاجه هعمل وضع الاستسلام، ثاني حاجه طلع السلاح بره دماغي، ثالث حاجه اضرب هنا اهو، وفي نفس الوقت هطلع السلاح بالشكل ده كده اهو. سهله سهل. حبيبي. كابتن، ايه يا حبيبي؟ لو حد مسكك من ايديك الاثنين هتصرف معاه ازاي؟ مسكني كده اهو. ايوه. كل اللي انت هتعمله ان انت هتلف ايدك بالشكل ده، وتلف كفك كده اهو، وتمسكه كده اهو، وتقوم قلبه كده اهو. بس. سهله سهله يا كوتش. حبيبي. كابتن، ايه يا حبيبي؟ لو حد اقوى منك جه يشدك بالطريقه دي هتعمل ايه؟ الطريقه ايه؟ الطريقه دي اه. هتسيبه عادي، سيبها له مش مشكله، مش عايزين منها اي حاجه. كل اللي انت هتعمله ان انت هتلف ايدك كده اهو، وتقوم مدخلها كده اهو، وتقوم قلبه بالشكل ده. سهله سهله جدا يا كوتش. حبيبي. كابتن معلش، انت تاني؟ اخر حركه معلش. ايه؟ لو حد بيسلم عليك وهو ناشف جدا السلام تعمله اللي ايه؟ هو السلام الناشف الصعب ده. اه. كل اللي انت هتعمله انت تفتح ايدك بالشكل ده، وتيجي عند العقله دي وتقوم تاني جايبه تحت كده. بس كده. سهله سهله جدا حبيبي. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ لو حد يعمل لك الحركه دي هتتصرف معاه ازاي؟ حركه ايه؟ الحركه دي. لو حد كتفك بالشكل ده، ايوه. اول حاجه انت هتعملها اي صباع من صوابع ايده وتقوم بالشكل ده، وكده يبقى هو بمنتهى البساطه خلاص ساب. سهله سهله يا كابتن. حبيبي. سلام. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ لو حد يعمل لك الحركه دي هتتصرف معاه ازاي؟ حركه ايه؟ الحركه دي. حد يجي يشدك كده اهو، اول حاجه انت هتعملها تقوم حاطط ايدك بالمنظر ده، لفه زائق ايدك عليه، لافف ايدك بالمنظر ده، وتعصره وتنزل بالشكل ده. كل ما انت عصرت لتحت كل ما انت قدرت تخرج من المسكه وكسرته كمان. سهله سهله يا كوتش. حبيبي. كابتن بعد اذنك، لو حد خانقك من ورا تعمل ايه؟ جاي خانقني من ورا، اه. هتطلع ميداليه المفاتيح بتاعتك كده اهو، وتمسك دراعه وتقوم دارس كده اهو، هيسيب. سهله جدا. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ لو حد يعمل لك الحركه دي هتتصرف معاه ازاي؟ حركه ايه؟ الحركه دي. حد يجي يمسكك كده. ايوه. بص، هتمسك الايد دي بالشكل ده كده اهو، وبالصباعين دول في الحته الفاضيه تحت الحنجره، مجرد ما انت ضغطت كده هو خلاص ساب. سهله سهله يا كوتش. حبيبي. كابتن يا ابني عايز احاسب، ارحمني بقى. معلش يا كوتش، حل تاني لنفس الحركه. نفس الحركه نفس الحركه ونفس الشخص ونفس الشخص. طيب بص، انت دلوقتي المره دي هتمسك كده اهو، وبعد كده تقوم عامل صباعك بالطريقه دي وضغط جنب المناخير بالطريقه دي كده اهو، هيبقى كده ساب. سهله سهله يا كوتش. حبيبي.